Мисоли 203 аз китобча ёфтам. Саволи хеле аҷоиб бар ин. Яъне саволи мушкил аст, яки ҷавобҳош тестики аст, адади аст ва инро дар тест пурсидан, яъне тест кор карданатонро мехоҳам. Хеле дида гузарем, ман дар поин аз нав вонавиштам. Пеш аз ҳалли корро сар кардан, як-ду чанд айниятро ба хотир биёрем. Айнияти аввал ин фарқи квадратҳои ду адад аст, яъне a квадрат минуси b квадрат баробар ба a минуси b, a плюси b аст. Ва куби, яъне a минуси b дар куб, ин фазро чӣ хел мекушодем? a куб минуси 3a квадрат b ҷамъи 3ab квадрат минуси b куб. Ё ин ки ман агар ҷое вазн кунам, инро хел навишта метавонам. a минуси a куб минуси b куб минуси 3ab ва дар қавс a минуси b навишта метавонам. Яъне ҳамааш ба a минуси b дар куб шуда метавонам. Ва биёем мисолро кор кунем. Бигзор ҷавоби ҳамин ман бояд ёбам x бошад. Намедонам, барои ман x мегӯям. Ва барои кор кардан чӣ кор мекунем? Ҳар ду тарафро албатта ки куб мегирем ба дараҷаи 3. Ба дараҷаи 3 мегирем ва биёем барои осонтар шудан якумашро a гӯям, ки дар инҷо аллакай гуфтам ман, дуюмашро b гӯям. Ва чӣ хел навишта мешавад? Яъне инро a гӯям ва ин b бошад. Ва вақте мо ин кубро мекушоем, инро ба даст мегирем. Ин қисмро ба даст мегирем. Ва биёем як бора нависам, чӣ мешавад? Баробар аст ба a куб, яъне куби якум a 17/5 ҷамъи 38 мешавад. Минуси b куб, минуси ин дар қавс нависам 17/5 минус 38 ва минуси 3ab дар куби 17/5 ҷамъи 38 17/5 минус 38 ин ҳамчун дар решаи куби. Ва дар қавс a минуси b. a минуси b бо ҳамин худи ҳамин ифода аст. Яъне дар a минуси b гӯям, барои хеле ҳам дароз шуд. Ин чӣ буд? a минуси b дар куб. Яъне a минуси b дар куб, a минуси b бо ҳамин дида ҳаст, бо ҳамин ададҳо. Биёем инро камтар содда кунем. Чӣ мешавад? a минуси b дар куб. Вақте ин қавсро мекушам 17/5 меравад. Ин минус минуси 1 ҷамъи 38 76 мешавад. Ва минуси акун даруни қавс a квадрат минуси b квадрат бояд бошад. Яъне 3 зарби дар решаи куби 17/5 дар квадрат минуси 38 дар квадрат. Ва a минуси b, яъне ҳамин ифодаро хеле калон кард, дароз кард, нанавиштам. Ва ин фарқи квадратҳо вақте ки квадрат гирем ва тарҳ кунем, ададҳои калон ҳастанд. Дар калькулятор ки мумкин набошад, дар варақ кор мекунем. Ман калькулятор истифода бурдам. a минуси b куб чӣ мешавад? 76 минуси 3, яъне даруни решаи хел чӣ мешавад? Вақте квадратро мегирем 1445 минуси 1444. Яъне фарқашон як аст. Ин реша меравад. a минуси b мешавад. Ва камтар осонтар шуд. Яъне ифодаи ман a минуси b бо истифода, яъне навиштам даъбо чӣ мешавад? 76 минуси 3 a минуси b шуд ифодаи ман. Барои инро кор кардан бо як ҳарфро истифода мебарам. Бигзор ҳамин a минуси b чӣ бошад? Ягон ҳарф диҳам y бошад. Ҳамин чи y шавад. Ва дар дасти ман акнун модули куби аст. y куб баробари 76 минуси 3y. Яъне агар ман ҳамаашро ба як тараф гирам, биёем дар инҷо нависам. y куб минуси ҷамъи 3y минуси 76 баробари 9. Акнун бояд шумо ҳамин модули кубие кор кунем. Модули куби чӣ кор карда мешавад? Формула нест, лекин як намуди роҳ ҳаст. Агар шумо як решаро ёфта тавонед, як решаашро, 3 реша дорад куби. Як решаашро ёфта тавонед,
شما این کوبی رو به همچون کوالیتی نوشته میتونید، همچون ضربه یک مدلی خطی و کوالیتی. همون ریشه رو چیکار میکنیم؟ یعنی شما باید تقسیم کننده 76 رو گنید. 1 2 3 تقسیم میکنند، 3 تقسیم نمیکنند، همه تقسیم کنند 4 تقسیم میکند، همه تقسیم کننده رو موند. اگر جای ایگری مونه درست بیاید این معنی داره که همون ریشه کوبی است. وقتی من مثلا یک رو مونم یک تقسیم کننده 76 لیکن تقسیم ریشه این نیست، به 9 برابر نمیشه. دو رو مونم دو هم نیست، یکی یک ریشه هست، یعنی من پیشه که این دیده برامدو اگر جای ایگری 4 مونم بگذار 4 باشه این چه میشه؟ 64 جمع 12 مینوس 76 یعنی برابر 9. یعنی این ریشه همین کوبی است. این چی معنی داره؟ من همین ایفاده رو ایفاده ایگری کوب جمع 3y مینوس 76 رو خیلی نوشته میتونم y مینوس 4 ضرب یک قوس کواdraتی و این کواdraتی رو چیکار می‌کنیم؟ همچون تقسیم پولینوم ها. وقتی پولینوم های تقسیمش اگر دونه تقسیم پولینوم ها رو چیکار میکنیم؟ اگر دونه ما اگر یک ریشه رو اگر تونسته باشم y کوب جمع 3y مینوس 76 تقسیم y مینوس 4 و دیگر کوادرات رو میارم. یعنی چیکار میکنم؟ y کوادرات y کوب مینوس 4 y کوادرات اینو طرح میکنم، y کوب میرود 4 y کوادرات جمع 3y مینوس 76 و اینجا 4 y کوب میکنم و این رو کار میکنم. سوال خیلی دراز شد. 4 y کوادرات مینوس 16 y 4 y کوادرات میروم 19 y مینوس 76 و به اینجا 19 میدیم جمع 19 y مینوس 76 اینجا 9 میشد. درست شد. اکنون چی شد؟ یعنی همین کوادرات رو ما یافتیم. این کوادرات چی است؟ y کوادرات جمع 4 y جمع 19 و اینجا ریشه نداره. این همش برابر 9 بود. همش باید برابر 9 شد. کی 9 میشه؟ این کوادرات دیسکریمینانتش اگر بینه b کوادرات مینوس 4 ac 16 مینوس 4 ضرب 19 یعنی مینوس میشه دیسکریمینانت ریشه نداره. یعنی همین کی 9 میشه وقتی که y برابر 4 شود و ما y رو چی گفتیم؟ این a مینوس b گفتیم y رو ما. یعنی به شرط اولی که سوال خودم اومده a مینوس b رو ما y گفتیم. یعنی a مینوس b هم x گفتیم کمتر شد و در اینجا باز آسان‌تر شما y گفتم نیم a y رو گفتم. یعنی جوابی ما 4 میشود. این چه گویم حالی کاری هم خیلی کار باید باشد لیکن در تست اگر ببینید دیگر رو باید باشد. یعنی شما ممکن روی آسان به فکر من روی آسان چی شونش ممکن از باید بر سوال رو روی آسان یعنی تخمین باید کنید شما عدد پورا. یعنی جوابی بوتون اگر باشد یعنی شما باید فکر کنید که درونی ریشه چی معنی داره؟ کوبی است. درونی ریشه کوبی است اختصار میشه خط ریشه خواص میشود و عدد میمونه. یعنی من در درون ریشه 5 هست یعنی درون قوس ما از تخمین کردم درست برام ریشه 5 مثلا مینوس 2 تخمین کردم کوبی. وقتی این کوب میکنم من جواب رو اخیر میدونم چون برای مینوس 2 گرفتم اینجا 2 کنم خطی مینوس پلوس میشه 4 میشه افتوای کردم. یعنی جمعی 2 ریشه 5 بخشش پلوس جمعی مینوسی در اینجا باشد کوبی ریشه 5 مینوس 2. من وقتی جواب رو میدونم از اونجا تخمین کردم یعنی عدد هم که تعیین نیستن کوبی کردم از اینجا نمیگم حدی اگر اختصار شود چی میموند؟ ریشه 5 جمع 2 مینوس ریشه 5 مینوس 2 وقتی اینو کار میکنیم 4 میشه. من جواب رو دونسته اینو فکر کردم یکی عدد کلام میشد و جواب بتون نمیشد فکر کار کرد البته که نمیتونستیم یعنی با عددهای دیگر یا که تست نمیشد باید فکر کنیم که روحی منم ممکن آسان نباشد دیگر روحی دانسته باشیم
نویسین میبینیم اگر اوسان باشه کنده ما باید از روی همون کار کردن حرکت میکنم.